Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDIT Al-Furqan, kembali lagi di acara Tasmi'ul Quran yang ditayangkan di setiap hari Senin pagi. Kali ini bersama kami, nama saya Alif Rahman Habibi dari kelas 6 Hawarizmi yang akan membacakan surah Al-Munafikun, dan sahabat saya Muhammad Bayaki Al-Faruq dari kelas 6 Al-Kindi akan membacakan surat Al-Mumtahanah. Tetapi sebelum itu kami berdua akan membaca surah As-Saff. Silakan disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa iza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuliyya timim ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man aslamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Zalika fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam
Qala Isa banu Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna allazina amanu ala aduwihim fa asbahum zahirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilihi wa batigha amal fi sabilihi wa ana fi wa batigha amardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alu minkum faqad dallahu sawa'as sabil. Wa may yaf'alu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Yaskafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutuna ilaikum aydiyahum wa arsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun lang tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsiru bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawallau fa innallaha yuhib wal aziz wa wal ghaniyun hamid. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa zaharu ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innaman yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid dini wal akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa
wa may yatawallawnahum faulaika humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akal muhajira famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatu fala tarji'uhunna illal kuffar lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum ang takihuhunna iza ataitumuhunna ujurahunna wala tumsiku bi isamil kawafiri was aluma anfaku wal yas aluma anfaku wala tum bisamil kawafiri was alu wa anfaqtum wal yas aluma anfaku wala junaha alaikum wa ang zalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu bima ta'maluna wallahu a'lamu wallahu alimun hakim. Ya wa in fatakum say'um min azwajikum ilal kuffari fa aqabatum fa'atul ladzina zahabat azwajuhum mislama anfaqu wa taqullaha allazi antum bihi mu'minun. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akul mu'minatu alla yusrikna bil ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka alla yusrikna billahi say'aw wala yasrikna wala yazdina wala yaqtulna auladahunna wala ya'sina kafi bibuhtani yaftari faqad nahum baina aidihim wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufi fabaihunna wastaghfirlahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil qubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Takhuzu aymanahum junnata fasattu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim ma kanu wa hum la yafqahun. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husubum musannada wa yasabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Wa iza qila lahum ta'allaw yastaghfir lakum wa rasulullahi lawaw ru'utahum
ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lakum wallahu ya la yaghfirullahu lahum wallahu innallaha la yahdil qaumal fasikin humul ladzina yaquluna latufiku ala man inda rasulillahi hatta yafatu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina lakazibun la yafqahun yaquluna la raja'na ilal madinati la yukhrijanna a'azzu minhal azal walillahi izzatu Walillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah yasma'u wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wa'afikum mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin laya walaya yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha luha wallahu khabirum bima ta'malun. Sahabat SDT Al-Furqan Palembang, demikianlah penampilan kami berdua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Tapi sebelum itu, marilah kita membacakan khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasirna wa alinna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.